Kore ke mau whakamalumala te he ngahi tala malu kakato e whanua mo e lotu. Ka e whakahoko atu ai whatongia whamafola hanga tonu ko eni pia mei he api ako maa alunga ko Liahona. Api ko loto fua alu mo e hala pā me pia mei funga taua i he pongpongi whawawha ko eni aha monite aha ngofulu ko eni o siulai o i wafe wa tolu. Ko e ha whawhiewhia o e aha kātoanga longo kakai pia whiewhia e taha kotoa pe. I he nawa usia ai tau na nau whanau na umai. Tau ene nima pe mono whakahako e kātoanga whamumitaha ko ia a pia ko maalunga Liahona pia mo Saineha talume he wafe taha walu ko ene toki whakako ene i he wafe wa tolu ko ipe ko e ngahi Tongatapu ni ko ia ai COVID-19 ka mahafoki pia mo e ngahi whaingata a whanatula kehe na e tō mai. Ko ia e ko mouma mata mai pe aongo na pe ngalu ea mo ngalu pe. Ko kamata mai e laka aia ko ifieni ai ako maalunga Liahona ko ne taki mai ea ai laka ko ia oi ahoni. Tola he apito kaukaua pe a whafofa mo ngahi teunga pe a koe lanu mata lanu hinehina koe lanu ia oi ahoni. Ko ai foke ngahi polokalama kehe fotutu mai i he api ako maalungani ke whailonga yaki ai siuperi tai amoni tau fitungo fulu maanima oi api ako maho ingani. Pe koe kaukolisu tuku nihi toko lahi pia mei tuapureanga mei Amerika Australia, New Zealand, Fiji, Haamoa, muhatapa pe kolope, nau lawa mai. Ihe nau fia, me nau manatua, ai api ako, na nau mauai ai mama. Koe ngahi pena mari apito koe, toa koe wafe ma fitu. Pia nau whamanatu mehe nau ngahi pena koe ni, ai theme koe ia, o nau, aha koe na nau osia ipu koe nau graduation ia, ai au koe ngahi, theme kehe koe tau kotoa pe foke uai pe theme kehe o e tau kono kotoa pe wafe maa fitu, wafe maa walu. Na kamata foke unu mai api akoni mei makeke, na kamata foke yako ai siasi mei makeke ihe taiwa ngofulu tupu kana iai hono whekumi ke maa umuha api ie fitu uni pe ana e ofa mai ai tamako lava ka ke fuaki mai hono kere ke tuai ai bea ko maalunga ko Liahona i loto fualu pe guai honga ia lahi au pito ko taiwa whaafitu na kamata unu mai e api akoni ki he feitu koni lotonga iai he ahoni kana e kei whai hono ngahi langa e ngahi whare o au mai ke tahiwa nimo fulu maua na e toki kamata kakato ai ngahi kalasi nengo na e kamata pe taiwa whaafitu ai koe tau gene fitungo fulu maono ka ko hifoki koe ngai whakataputapu i koe ia o e COVID i tahiwa na kai ke lawai e katoanga i he tau kuosi koe pena ene kalasi tahiwa hiwa taha ai ka pate mo mea mai pe ki he kau kolistutuku ko iai e nau ngahi whatongia lahi i he ngau he whanua ka maafoki e pule a ngā nau ngau he ngahi siasi ka tatu whita peke ngai whamiri. Ngai whatongia ke ie ku nau asia ia e whanau, ia e makapuna. Pea koe me kau whewhine, me kau tangata tuki mua. Api akoni, ko nau ahia ai ngahi tapa keke. O ngahi malae keke. Malae ako, malae lotu, malae politikare. Whai watufunga, mo ngahi malae keke. Pea koutu ke whawhiwhia apito, ai tau lava ke ongo i ai makehe. Mo e lau maari e makehe o e kātoanga koe ni api ako maa alunga ko Liahona-Saineha Alumni. Ko ia kuhen me tau THA whalata pe whawhiewhia no ngai whasi. Mo mea pe peke he maa whana o ku kehe atu. Ai maa whana. Ai ngahi to waka kotoa pe ko lanu mata lanu hinehina hano whakamanatua. Ai ngahi taimi na nau i api ako ai. Te hai kai to e ngā loia. I he moui ai taha kotoa pe ai whiewhia mo ngahi manatu merie i ngahi mea kotoa na hoko i he api akoni koe anga whoke e whokotutu koe ngahi polokalamani koe ahoni koe laka whakato uako
Iai mo tuku pare, toka ne lava e pola lama o kuia o ahoni. Koa pongpongi, tu site, pule lulu, tu pule lulu, kamata e whakataha lahi whakatau kuia ai kau koisi tuku, pero ATM, toka aha tu pule lulu, e whiri ai Palestine fo'ou kuia, e koisi tuku lahi kuia Liahona. Ko Palestine lo tonga foki ko lotu I la kepa, I he tau eni e mei hongo fulu. E ana e whakotu ia I he wafe tahavalu. Ia tau eni tau enima. Wafe tahavalu, I wafe wataha. Pene tonu whake lava, wafe tahanima, wafe tahavalu, wafe wataha. Pene tonu nge whai whake ai kātoa ngai wafe wataha. Kana kai whake lava. Ko ia toi toloi mai rewa, ai ako mimi tau e nia e valo. Hoko, tau e ne valo hoko a tui la kepa. Ko pasen lahi, ko isutuku ko ia Liahona-Saineha, Alumni mamani lahi. Ko ai whakta mo kau Palestini pea o Tongani. Ai ako pasen lahi ko Tongani, o wao maire logo tui. Ka ko ai pe mo nongo tokoni mo ne kau ngā aue. Ai ako whiri whakatau tolu pe moia. Ko ia aho topulilu ko e wikeni, e whiri ai. Ta mo Palestine lahi ko e korisituku lahi ko ia Liahona-Saineha Alumni. Ka koe kaulaka o ku whakafofa nau teunga whakatonga, taavala, te kiekie, tau nau sotehina, te whalani lanu mata, te a paupeke ai tapa lanu mata mohinehina. Ka ku whakalata o pita, ko whakotutu whake laka koe ni, whahako maia pe mehe malai akapulu koe nāvu, e koe konga pia o ape ako maalunga Liahona, whakotutu mai laka koe ni, koe laka koe ni, te nau laka ki he malai akapulu, ai au tuu maia mehe wheitu whakatoke lau. Pe te nau whoki me ai, o whoki me rewa ki he funga taua, ki kamata e ngahi polokalama koe o ahoni, ai e whailonga e akia, aki hono tuku o ngahi pare, kono whakamanatua, o ki nau tolu kotoa pe, o nau si tō tau e whanonganga koe ni, talu me he koristu tuku whamuimui taha, ai a koe wafe taha walo. Ka whahako e whakamanatu koe ni, i he ahoni, te hako hoko atu foki i he ngai tau ka hoko mai. Kau maa foki ai maa whana makehe koe se tuku ni foki ukai pe e nau ngahi tuku hau o totongi whakatau ia. Pea aku whakahoko akia ngahi whatongia kehe o e koristu tuku. Koe wafe taha whaene unau huu mai, unau teunga hina, whaka o whawhapito mo nau tawala lo keha, no ngahi ai pe mo nau pena. Hange pe ne lavat kiane nai, koe pena koe ni o koe pepa mo thimi koe o ngahi tau koe na nau osi ai. Ai koe wafe taha wha, Towers of Hope, Testify Truth. Ai a koe nau moto ia po kaweinga e o e tau wafe taha wha. Ai a koe tau e amanaki lerei, e whamoni i ai mooni. Koe o kei whai ngahi whai tā, te aku tuku atu whaki e tau whamafola koe ni, a tonga tone tau pes Facebook a koe ia, koe Tonga Broadcasting Live Streaming. Te atu e tuku atu amui i he tau televisione Tonga, ke mea mai ke ai hoiki mo kakai koe ia o e whanua, mai polokala mongano tau whakahauko. Pea whatanga pena mui heni, ke mo wongo i tonu, pea mamata tonu. Ai whahinga ongo, o kumau e tau waka hono kotoa pe, e nau fia make, ke whai ange, ko na wao mai, ke siuperi tae moni koe no, e api ako maa alunga ko Liahona. O tikai pe ke wawea e au mai e laka, o kei toko lahi au pita e laka koe ni, ku sia e konga lahi ko nau kamata awa na tō ki he mala e akapulu, ka koe konga lahi au pita e nia e api ako, o ku nau kei whanonga mai na tau me nāvu, hu mai e peke halapāme, klosi ai whakahahake. Hake ko ia ke nau hafe whakatoke lau ai, hanga tono e pe whakatoke lau ki malai akapulu, ka nau au ke malai akapulu te nau toi whoki mai ai whakahihifo. Ai a te nau hau i hala whakahihifo,
foki mai ai wa o mai ki he funga taua ko funga taua foko i lo aki ko hingoa fratentene foki apia koni o i ko taua ma alunga ko ni e talo no fotu aki apia koni e tahiva fango fulu ma fitu te ma wa ki apia ko korisko Liahona pe mo funga taua pe ku kei ha ope kei hoko mai pe ai lakai ko e tau ni wa fita fa wa fe ngo fulu ko e tau ko ia tahiva hiva valu wa fe ma fitu pe ni ko ia ku ki matu tu anga to de greka ka ke na to lava o kau he laka fa fe be ko mo te ni ti lahi apito ku hanga fofonga mai ke fe tu faka hi fo e ka mo te ni te taha o ku fofonga ke whakatonga ai ku hanga ia ki nāvu pe a kusi māua mo ngahi te pire mo sea o manai fo ke ai i heni ai taha o e kau pasen ko ia o area ko elda wakolo pe tangata mei fisi ko ia tene hanga tokanga i ai kātoanga ko ni a Liahona-Saineha ki he tau afe ua tolu pe au whaatai tai foki ke lava mai ha taha e kau taki maalunga siasi ke kau mai ngai polokalama pehen kau tui tau monu ia o pito i he tauni o lava ke kau mai a Elda Wakola me he pasistensi o area Pasifiki ke kau whataha mo ki tau tolu i he kātoanga lahi ko ia o e tauni hango e ne ulave atu ki mua ko e apongpong kamatai whataha lahi whatau ko ia ai kau koristu tuku pe ngai whataha koe haka ngai whamatala paanga ko me ngai whatongia ke he kehepe koristu tuku iai mo ripote ai paresen lolo Tonga o hono kau tō whatongia nga dona na tō fohe mai he tau koe ne me mei walu ke he hiwa pe a koe whai rewa while laka ngā i he aha tōpule lulu ka koe kamata i he aha pongpongi aha tūsite koe ngai taritari ai koe ngahi mea tokoni pe ako wahe whaka steiki wahe whaka steiki ua noa i Tongatapuni ai koe ngai steiki o nini na wahe me mei koe steiki e nima pe ono ki he aho kamata e tari a pongpongi ai koe tari koe a pongpongi kamata e he steiki Liahona matahau hakame hifo jahange kau koe steiki e taha e kau mai kai koe saute ko e tari au kamata ia i he aha koe a pongpongina. Ka hiri ia, e hoko mai pe mo e pulelulu, toa pulelulu, mo e whalaite, ko tari ai me ngahi steiki kehe, ko o si wahe peki ai, e nau kau mai i he tari. Paka mea whamawhana ia ki he kau wako tutuku e api akoni, e nau fia, ke whae ngai tari koe ni. Ai au whate fito pe he kau korisi tuku koe, mei tonga ni ko e kau hau koe me tōpure ngā me muri kau pe ina tō i kau whakawhi whakalangi langi ina wau mai koe ke aha koe ni aha whawhi whia koe ni pia ko tui koe au ki mui kau tamako koe au kei hoko atu pe tau kau laka koe kau korisi tutu koe nia ki muini mai kunau tui mai pe mo nau kauni koia ko apia koe na nau osi aki koe tau osi foki he tanak tuunga koe tau osi koe graduation ceremony apia koe tau osi na e prototo ai puri ako ke swaki ai pe ia ai teunga koia pe koe kauni koe whanau ka mo ses koto ai mo ke mau kata pe whanau tako koia o e tau osi ko tui ko nau toleno nau lava pai pe mo nau teunga ko ia whamana tu aki ai klasiko ia ai wafe ua hoko mai hona toa ai klasiko ni wafe ua taha kamata foke laka to kamata pe to ko ia na me kamata me pe ko ni ko tu ko taiva fa fitu o ku ikai ke aha to fu mau pe wai hataha i he taiva fa ngfulu ma fitu o ku kei mo ui o ku tu pe ka pa ko ta ke mo pe ku nei muri pe kai ko si marolo no ko to to wa ko ya fa fitu fa valu fa hiva ma bena ko ta ni mango fulu
kau kei whai peho no whekumi. Ke mau e nihi koe au nau se I kei toe mai. Pea koe mea whakawhiawhia au tōlahe pute peme nihi heni. Kau tau reke reka. Kau korisi tuku. Koe ako maalunga Liahona-Saineha. Oku nau I he pare koe ni oku fofonga koe ki he whakahifo koe ia. Ka whaki whakahifo. Koe lava koe e laka pea foki mai. Kene kakata e laka. E nau foki ko tau mai pehene ki he funga taua. E whahau koe e polokalama koe oi aho. Polokalama koe oi aho. Polokalama koe aho aia koe. Yanga koe tu koe polokalama koe oi aho ni. Oku Tonga I pea elga Daniela Wakolo. E koe tahe kau pa sensi koe ia pe mehe eria Pasifiki. Tataki koe ia e whakatahanga koe ni. Kau te tahe kau taki koe ia o e whanau ako. E koe student leader. Tuto vika tupou. Pea hoko rewa ki he tau futsfuka. Futsfuka pea koe ne lawa e futsfuka. Koe tau lotu kamata koe ia o e polokalama koe aho ni. Paa koe e tenol koka. E tenol koka koe taha ia o e kau whanau ako. Taki koe he kau whanau ako. Pea koe rea whawa koe ia o e polokalama e aho ni. Whao koe ia e aminiasi hoa whanua. Aia koe tokoni pasteni ia o e whanau ako. Koe school vice president. Kono whakatoka koe ia o e pare. Whao koe atu ia e Precious Fetuani. Kia mo Arisi Lani. Aia koe student leader. Ka maa foki a e tokoni pasteni o e whanau ako. E hako le vai ki hono whakamanatua koe e tau whitunga fulumani ma. O i siuperi taia moni. Ai e taupaki I ai aho. Tau whitunga fulumani ma koe anu whakamantua e birthday. Koe aho koe nei fotu e ako. Kako lotu e ako e ni he Palestini lahi koe o e api ako maalunga Liahona. Ko Samsoni aho. Ia leo mo ngahi whaiva. Ai aka koe MC koe aho ni. I he ngahi whaiva koe ne whakahoko. E whakahoko ia he taha kau taki koe whanau ako ko whisi I hoi vea. Koe student leader. Iai koe ngahi whaiva koe whakahoko aho ni. Koe tau taualunga toko lahe. Koe mo tau mako. Iai mo tau laka laka. Pea koe rea rewa o e aho. Whakahoko ia e lotu I la kepa. Ai koe pasen lolo tonga ia. Korisi tuku Liahona-Saineha Alumni. Koe rea tuku. Whakahoko e elda Daniela Wakolo. Koe tokoni pastenia I he kau pasteni koe ia o area Pasifiki. Hiva tuku. Koe wholofola mai a sisu. Koe lotu tuku I whahoko e alo talau kivalu. Koe skeritaria ai ako. Ai ako e whanau ako fuk wai pēnau fui. Poate pure unau pure I koe ia tonga I koe whanau ako. E wai palesteni, tokoni pasteni. Moi kau take kehe ako. Pea koe whaihiva koe ke ahoni. Ko Siria holo ia. Tahape ia o e whanau ako, take kau ako. Ka koe tahape anore ko ka inu vai tai. Aia koe tahape mo ia take kau ako. Koe taimini me tawhaki whakahihifo. Ko au mai kiai ai tau whanau ako. Ko iwhini ai api ako maalunga Liahona. Nau lo tonga taki mai ai kau laka. Aia koe nau whoki mai mi Himalaya ka pulu. Nau hu mai I he tawhaki whakahihifo. Pawawapita teunga o e kauifi koe ni. Ai api ako maalunga ko Liahona. Lanu mata. Suti lanu mata kakato. Taki mai he taki laka. Ka maafoki e whanau tānafa. Hoko mai ai mo e kauifi. Koe num nau lotonga. Vanamanaiki mai. Kono taki mai ne tau laka. Ke au mai ke funga taua. Ka koe ne mau mai pe ko ia hono kotoa. Koe kamata ia e tau pulo kalama. Pe ko tuiku taimi le rei ai mea hono kotoa pe. He uku whawawha upito e mea hono kotoa pe. I au mai ko ia ai laka. Ke funga taua. Koe aho ia o e pore anga. Aho e laukau anga. Aho o e fia. Aho e manatu. Uno whamanatua o e mea hono kotoa pe. O whawhiawhia.
ai au sia ai tau fitung fulu manima api ako maalunga ko Liahona-Saineha Alumni i he tau koe ni wafe watolu pea oku tatau meha ai fia ai taha kotoa pe i he nau i ai veke moi manatua ai feitu na nau takai holo ai whare kai ai malai aga puru ngahi loki ako ni nau iai he ngahi taula e kamata ke more ate manatu kau toi foke e nau manatu i he ahoni e nau au tonu mai ki he funga taua mai ape ako maalunga ko Liahona takilaka heni ai ako e Palestine lahi beia o e ape ako ako Samsoni aho Palestine foki ai whana wako whakatoa ko ia ape ako maalunga o Liahona ape ako ni foki ufafufua Liahona ke tafe tolungi au tupu i he tauni ko e tolai taha foki lava ke yau ke ape ako ni ke tafe ni mangeau ka koe nau tafe tolungi au tupu pa koe takilaka ni Samsoni aho ata ia pe mei he hufanga lupe ka mafo ke to akoloa ka mafo ke ai taulanga pasbulangi ko pasten lahia fana wako ko ne takima ro pamu fana mantege fana manaika to ai nafa fana wako ka mafo ke ai fi ko nau don nau takima e taulaka pe muy mai ke ai mo toenga o to wako o kamata mai to wako ko ni taiva fitung fulu mawa ko tui ko to wako ni unau kamata mai mei i he anga e tau manatu ngari ko to wako pen unau ke to mai mahalo ko fa fulu ma fitu fai mai ai ko tui pe ko ani u si ke to mai au ku mahino pe ko lai taha ko nau si pekia pe nau malolo ko ia ko no ke fononga mai pe. Kei fononga mai pe kaulaka. O tigai ke vavea mai. Ai haue ai kaulaka. Unau fia ta no tatau i he ahon. Pea ku tatau meha e tawa usia ahoni. Ko aho e kātonga, aho e maalari. He ko hai haloto e ta e fia. Hai haloto te e veke. E ta e veke i he fia la. Ko hiko e tawa usia. Ai aho ni peko ia kaulaka ku pe mapenge nau ki unu mai pe ki mua kai lava ke ka umai e toenga e kaulaka o inga kai whakahoko lewa e tau kātoanga ko e anga foke e whakalere e koisituku wene a pe maalunga Liahona-Saineha ko e pe foko hono kau puate tare kita ai a kuei e nihi tō lahi ko iau nau kau ko ia i he kau ko ia na nau hoko kau Palestine ko tuku lahi pe pasen foke ko tuku lahi ko ia Liahona kamata foke ko tuku ni taiwa fitung fulu manima kamata mai ko lak Palestine pe ko uriti wata pe toki hoko mai ai ko kata kau Palestine ko tuku ta imbe tuanga ki nau tolu o automatic pe na huna tolu ke poate kau tare kita ai o ku ko e lavo ke Palestine ko situku ko tempe ua kai ta pe ko tau pe on ko pau ke fetongi le bako ta ke ala pe ko kau he kau poate o kau tare kita ai ko e mafai pure ia i he ko situku lahi ko na Liahona ko ngahi fai tutu ni no ko to ape e toki a fangatuku ia me he poate kau tare kita pa he poate kau tare kita o tu ai pe fok mo tare kita pure ai ko tare kita ko ia tare kita pure ko ia poate ka tare kita i helolo Tonga ni ko pita hopo atu ja ko na tolo te na Tonga ia na himea ka ta ngai tutuni Tonga i kakato ia e poate ka tare kita ka ko e kaulakaen ka ngo mo se vea manchu vailea welo fatani mani e so apenuko na iti me kapulu fuena na kauna tono fa fia pe ko na ho ma o sila o taiva walungo fulu e apia ko maalunga Liahona o tata mo ha e na o ngo ai langi ia e na o ke ia o mai ki he ta o ko ni o doi ko me ai o fu fa fia la he e lava ke o sia mai mo ui o mai ke aha ko ni tata mo ha tau lava ke siofia
ngahi ta usia mahu inga koe ta kua longo ape pea kua mavava mohiki motu e ape ako maalunga ene whanau tama koe whaeni ape ako maalunga Liahona ape ako Alumni-Saineha kuna hiki to hiki mavava ihe ausia aho mahu ingani Kaya ko te ko fra te fia bito e hoko mai e tau laka kau mai ko ni ki he funga taua me lanu mata me lanu ni hina na usia mai ahon kei au kolo mai pe te kai pe ke vave mai to lahi te kwai fek meni mahalo ko yongosia helaka nau ki ta kolosi mai na toluia e ngahi loki ako ke na wa mai ko iko fulolo ako ai fononga ko ya me malai aka pulu ke na wa tonu mai ki he funga taua e lolo tonga ya mamata mai to ta ko to ape pau ku ke to pureanga o do te ngo te fia me lau mari ta tau ho mamata mai ki ho to ako ni na mo kala swata te ke mo kau tuki mua kau tax e api ako maalunga ko Liahona ka Alumni-Saineha o kuna auto i heni ahoni kai mea ia o whaka maafana taha ko mo lava ke mo wa usia ai aha ko pea o ke hau pe tau laka vi heni fuku pea mo kau President Steaki tokolahi au pito o tui pe kakata mai kau President Steaki ko ia ngahi Steaki pea mei Tongatapu ni ko ki haapai pea mo vava ulahi kuna heni kato he ahoni heni fuku me kau tare kita o e ako pea kau a starlight i lotu lelei pea kuo peki atu mo ini ihi hae ko vili harisi me kau ia he kau fufua tare kita Tonga o e api akoni pea me nihi tokolahi he kau pure ako ko nau si imore atu ko e pure ako lolo Tonga fuke ahoni pea mei he langi o furivai ia ai a tangata e me he wā nuko nuka o sione langi ka koe tahapu e ka o toni paisteni misiona pea koe ria hana au le rei eni mo mea mai peu lolo Tonga ongo atu koe he taimini pea u tatau mea e fia e kau koristu tuku ai te hataha e ta e fia mo e tau olunga maarie o e ahoni i e nau fia i e Liahona lanu mata mo hina ko nau osia aho koe ni koe aho o whaafofa neongo hangange beo ki popo uri e langi ka aku lava ke hoko e mea hono ko toa pe ko hui whoki koe mahino koe ni o ku iai mo tolo paanga koe tolo paanga nea kau ko se tuku me i Amerika lahi pea ku fia e matanga no tuku atu koe ni ngahi fia lahi i he ngahi whanonga poto koe nu whahako koe i he kau koe se tuku a koutu ko e tolo pa nga no ke hoko atu pe whailonga kia pe ngari katoanga ngari a ko e tau fitongo fulu manima tai me tau pe ke yongo na te mo tau ifi mo tau kau tana fa ya ku tau fa malola ko i ko whainga mari o tau mao i he pongbongini kei alo mari pe na tula ke lava pe o langi mari e whahoko le rei tau katoanga te koe pe mono tapuaki o katoa mai lau ia koe fu masani tatau me hae whahofufai lanu oe lanu mata mo hini na ne kehe e ngahi kupesi mo e ngahi sipi nga ke whailonga e ako ai fu aho maho ingani e tu pe mo ki mea mai pe ki he Liahona aule rei ka fuene nga hiwa whakamui taha. Whamanatua koe ape ako maalunga Liahona,
whauia taha kau kolistu tuku. Ko tangata koe ni ko Tonga. Hana hiwa koe ni Liahona aulele. Nara yongona whoki he mala e teu whaiva. Ngai aha o isi poti. Kau te yongona te ahoni. I he pongi koe ni. Pongi whakakoloa koe ni. Mihe api ako maalunga ko Liahona. Pia tatau me ha mawawa ai kau katoa ngani. O kuna i heni hono kotoa pe. Na wa usia ai a whamanatua o e nau fia e nau usia o e tau fitunga fulu mani ma kai ko haki me a reka ia ko e tau la fai pe a usia koe ni ko nau si tō tau e whanonga anga kako iloi ko nau lau maarie o ku i henia i he ahoni ko hi ko e nau ongo i ai fia la ke na wa usia mai ai aho whamanatua o e siuperi tai amoni. I heni whakapea mo e pule ako. Ka wato he no whakatutu e ngahi polo kalama katoa koe ni e whakahauka atu koe e pongpongi ni. Kana peko e na olawe atu kia ene nai koe ne mau mai peko ni e tau kau o i sutuku mo e tau laka kono kamata ia tau polo kalama. Te aku mai no peko polo kalama koe ni o ku turi pe whake he taimi. Ngari koe polo kalamani, polo kalama koe ni e hono whai e fusuka. Ngari ke i he haua e taha mo e konga. Pea kuo wau mai ne tau kaulaka, koe ni kuo whaasiosi mai, kuo kakato mai e kaulaka koe ni kau koristutuku. Heni whoki pia mo e tau keke koe ia e whamanatua e aho. Siperi tai amoni, koe keke ia e whamanatu aki a tau whitungu fulu mani ma. Ka koutui koe tau whahako e wau e keke anai. Ka ku kei whawhiewhia au pito. Whiewhia au pito i heni e kau korisu tuku toko lahai. Mau me nau ngahi pare. Ke ono whuaka tuko ia i he pongpongini. Whamanatu a si o nau kau ngā ako. O nau tō tau i he whanonga anga. Kei au kola mai pē ko tuke whakausasi meheni o i tau kaulaka. Kei tōla hepita e kaulaka ka kohina nau tākolosi mehena tohe ngahi loki ako. Kena wau mai na tolu ke whunga taua. Pea oku nau laka pē mo nau tau olunga pē. I he maafana me nau whiewhia. Pea tau kongo i pē e langi make. Pea mo whiewhia make he oi ahoni. Pea koe kalasi ne tahiwa noa. Kalasi ne ua whewa taha. Mei koe ne whakausiosi maia o e tau kau koristutuku koe a ki he kātonga lahi koe ne ua whewa tolu. O si mua mai whoki pea mo e kalasi a koe. Whakausi mai he kalasi koe ne tau ko osi. Ua whewa ua. Aia koe ua whewa ua. Koe nau theme, koe nau kawenga koe a moto koe tau. Save the Lord. Aia koe tauhi, pe koe tokoni ki he ngā ue ai eiki. Nau tui mai pepe koe nau kauni, koe whamanatua ia, koe tau whakaosi koe ia, koe kau korisi tuku whakamui tahani. Aia koe wāwhe ua. Pia koe heni mai kalasi koe wāwhe taha tolu. Aia koe kalasi koe wāwhe taha tolu, koe nau moto koe po nau kawenga, stand and remember. Koe tuu, pia ke manatu. Mahu inga, ai manatu, pia moe manatu. Hai aku nau, kau maini moe kalasi wawhi watolu, mui mana tohe tua koe kalasi oe wawhi ua. Iai moe kalasi koe kia nau pena, kau whalata nau teunga, angeha pule taha, kau kupesi lanu mata, lanu hinehina, kupesi matalai a kau. Pea whawawha pita mo nau teunga o e kalasiko ni. Neo o kai ke fu toko lahe. Kau tatau mo hae nau whiwhia hen mo e kalasiko e o e wāwhe ua noa. Kai whau me nihi toko lahe u nau i muri. Kai koe nihi toko lahe u nau whainga mai me he otu murina. Kai u nau wao mai ki he ahoni, ki tongani, ki he kātoanga koe. Koe au koe e hounga ia lahe.
I he whai pia tau mai ki aho whakakoloa koe ni. O moi kātonga lahi koe ni. Nongo ki tō mai ha ki tāpuaki. Ki ki tāpuaki u tō mai a ia koe tāpuaki ke whungai whanua. Ki hono te teo koe ia ai kātonga lahi. O si whai whakanofo. Koe whawhalangilangi koe ai aho. A ia koe whawhunga wharearea koe ia haapai taha tolu. Ko vevosa Light of Life taka. Aia koe whawhunga haapai taha tolu, wharearea haapai taha tolu. Pea koe Presiding Authority, pua tō taha koe tēne tonga i koe tau kātonga he aho ni. Ko Elda Daniela Wakolo. Mei fisi, ka koe taha ia e kau paisteni whakaeria koe ia. O eria pasigi. Iai pe whuk pia mue paisteni no lotonga koe a korisu tuku. Lot tui lakepa. Ina tolea kuna heni pe pe whuk mue tarekita pure koe poate kau tarekita. Kopita hapuate. Mue kau korisu tuku toko lahi pia mei Australia, New Zealand, Amerika. Ngai feitu u lahi kehe. Ko tui hangahi momeni tisi pe me heni. Kamatarewa e tau polokalama koe a ke aho ni. Ai e ngahi whai e tau rea, e mo e tau lotu, whakakot e polokalama koe ni, pongpongi ni. O tui koe pausasi mai ni e tau laka mai e tau koe ni u whawhungai mai be koe Cities, Aldius, Fortius, pe wiloa be koe Stripling Warriors. Pea ku tau amanaki atu eni ke te 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 ngai momenti si meheni ko tau kamata aia koe iai hangahi tāpuaki ko tō mai ke whungai whanua ke whahauka ke tau kātoanga koe a oi ahoni koe tataki fue ngai polokalama ahoni au ku tataki atu pia e kautaki koe ni o e whanau ako aia koe tūwhuke apak malonga o Liahona o e pia student body leaders aia o gwe nau Palestine ai fotu he whanau ako ia mo nau tokon Palestine leo pa mo nau skeritari lahi ia mo nau tauhi paanga ka mo nau pure he ngahi activity ko nau tō nau fotu tuku ngahi polokalama koe ako pa he ahoni ko ki nau tolo te nau tataki atu ngahi polokalama koe o e ahoni koe anga ngahi fotu tu e tau polokalama koe ke ahoni I hono whakahokata ngai polokalama koe ai apea ka maalunga ko Liahona-Saineha ko sutuku e ahoni pea o waha ki tāpaki u tō mahe lolotongani I he taimini kulotonga ea ki tāpaki o tō mai ki he whungai whanua po tau plauia koe tāpaki me whakoloa ki he tau kātonga koe ahoni pea kuo osi Fonu au pito pia maapo e teniti. I hono no fo I mai koe ni he toenga o e tau whanau ako. Pea pe foki ki he toenga koe e tau kau koristu tuku ke te koe tau polokalama koe o e ahoni. Pea ko tuyo koe Kai whangi whengaunu aki pe he tau polokalama he ahoni. Koe tau ki tau mai koe ne vai pa koe ki ngahi wheunu aki e tau ngahi mea ngā oe ke lava o whahokolerea te tau ngahi ngāi koe ahoni kau tui oku kai ke haloto ia e hoha kai ke ha holo oku kei mau pe kau koe tuku ia oku nau kei maa whana peki na tolu pia mo kou fia pe koe hiko e ne hoko koe ia ai hoko uha koe nike toe whai ata e fia ai kau koe sutuku o toi lahi angeia I he taimina I kei lala ai e tōlahi pia nihe u nau lolotonga I he uha ki nau tolo whai ai e nau tauolunga mo nau kou o hi koe te koe ia o e kamata e polokalama koe ia o e pongpongini ia hei kai pete holo ai fia mo e mawava neongo e tō mai ai uha ia kau ku I kai ke pehe I kau koristu tuku ia
o gaha ne hanga uesia e nau kātoanga. O kei whiwhia pe ai loto ia o e taha katoa pe. Ke heo katu ai kātoanga whawiu whiwhia gani. Hakahua ki hei kai. Ke pakena. Sepega palo. Koi ai o tau. Tau te teo teni ki kamata e tau polo kalama i pongpongin. You may be seated. Our dear, most gracious and gracious Heavenly Father, we bow our head together with a humble heart. We thank Thee for all the many blessings that You bless upon us with. We thank Thee for the beautiful task given us. Father, we're so grateful for the school that You provide for us, so that we may be able to learn, so we can overcome our dreams. Father, we're so grateful for Thy gospel and also for the good leaders that's been called, for the love that they have. And also You call them to protect us these last days. Father, we're so grateful for the atonement, so we can here on earth and know how to return and stay with Thee again. Father, we ask You to please bless us. We are about to start our program for today. We ask Thy Spirit with us to guide us and help us. We ask You to please bless all of us, bring us energy and strength, so we may be able to finish up the program that we're being set. We ask You to please protect us today. We love Thee, and we ask You to forgive our shortcomings and help us say this thing in the name of Jesus Christ. Amen. Tau lotu kamata whukia e kātanga koe pongpongini na whawa te taha kautake, te nolkoka. Ki tau rea whawa ne kātanga amnia sawhanu. Whawhetai ki o tō mawhmawhi. Koe whuni walu o e taukakapa. I e whakakoloa, me whakamonu o e aho whakahistorian. Tapu mo e la a hulu o e onoi kua ngā. King tupo wano. Mo e tāhene kui ni, e nasi pau toku aho. Tapu mo e kerekere eiki o la waka. Ai api tupua o e lotu, mo e ako a hoku Liahona.
Tapu moe eki pare mia o Tonga. Honorable Huakawa me riku. Moe hou eki me mipa o e kabineti o ene a fio. Kai uma ai hou eki me mipa o e whare area o Tonga. Tapu ki a hou eki. Ha tau whanua mo haa mata pule. Whakatapu atu ki a Elta Daniela P. Wakolo. Whitungo fulu takma runga i e siasi o suka laisi o kauma none ngai au ki muini. Ka koe mau mawhai pule ke whakataha e kini. Mo e haa whakaorunga o Tonga. Whakatapu atu ki a Sione F. Tuione. Whitungo fulu whakaeria me kau taki lakanga whakataula e ki. Whakatapu atu ki a Lord Tuila Kepa. Paresteni o e kautaha koristutuku Liahona-Saineha. Ko miti o e kautare kita o e koristutuku. O kuiai ai taritari roto maa whana. Ki e kāinga koristutuku ko toa pe. Sola mo e vulangi o mo mea mai he ahoni. Brothers and sisters, Elder Wakolo has asked that I conduct today's program. We note that today marks the 75th birthday of Liahona High School, the school we love so dearly. We express appreciation to all who are in attendance to commemorate this important occasion. And we are always grateful for the Church Board of Education for allowing such an organization to be established here in Tonga. Aminiasi Hofonua will now address us. Following his remarks, President Fetuani and Alisilangi will then conduct the laying wreath ceremony. The cake ceremony will then follow with the student body president, Samisoni Aho, blessing this important occasion. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today is a monumentous occasion as we gather here to welcome home our esteemed alumni. It fills my heart with immense joy to see familiar faces returning to the place that holds so many cherished memories and formative experience for each and every one of us. To our beloved alumni, I extend the warmest welcome on behalf of Liahona High School. It has been said that home is where the heart is, and for many of us, Liahona holds a special place in our hearts. It is where we embark on our educational journeys, forged lifelong friendships, and laid the foundation for our future endeavors. As you step foot on this familiar ground once again, I encourage you to take a moment to reflect upon the transformative power of your time spent here. Recall the late nights, the mentors who guided you, and the challenges that shaped you into the individuals that you are today. These memories are the building blocks of the strong and resilient community we have fostered over the years. Your return today not only signifies a reunion, but also serves as a testament to the lasting impact of the education you received. You have carried the lessons, values, and skills into the world and have made remarkable contributions in various fields, from business and arts to science and technology. Your accomplishments have served as beacons of inspiration to our current students who look up to all of you. However, today is not just about celebrating your achievements. It is also about acknowledging the unwavering support and dedication you have shown to the church's education system and Liahona High School. Turning back history,
On the 1st of December 1953, Elder LeGrand Richards of the Quorum of the 12 Apostles dedicated the school buildings and beautiful grounds to God and sought divine help to foster the gifted and talents of the students that they may become instrumental in God's work in the accomplishment of the great good among their associates. He also prayed to put into the hearts of the Tongan people to send their children to this school, and that the teachers will not only teach the words of books, but plant in their hearts a desire to serve the Lord, keep His commandments, become a light to the world, and an ensign to the nations, that others seeing their good works may be led to glorify Thee, Thy Lord. In her royal speech at the dedicatory ceremony 70 years ago, Her Majesty Queen Charlotte de Dubois III graced the auspicious event, saying that the joy they felt that day was true happiness, because joy is obtained through achievement. She continued to say, and I quote, "True joy, my friends, is that which is gained through work. And the objective of founding this school is to build up and encourage Christian civilization among the Tongan people and the world." And she trusted that this school of those who will be able to learn here will achieve Christian civilization in Tonga and be able to discharge their duty to the work that God's kingdom may come even as it is in heaven. Close quote. As you reconnect with your fellow alumni, faculty, and staff, I encourage you to embrace the spirit of togetherness and collaboration that has always been a symbol of our Liahona community. Share your stories, exchange ideas, and celebrate each other's successes. Your networks and connections are invaluable resources that can pave the way for new opportunities and personal growth. In closing, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for your continued support and dedication to our institution as you promote and live up to our motto, "The glory of God is intelligence." Your achievements, generosity, and unwavering loyalty in these 70 years have made a lasting impact on our lives of many young people intellectually, socially, physically, and spiritually. Welcome home, dear alumni. May this reunion be filled with joy, laughter, and the reaffirmation of the bonds that unite us through Jesus Christ. Leva leva e whakahoa'a. In the name of Jesus Christ, amen. Koe lea hawai kātanga honi, na whakate tōni paiseni koe e api a koni, na mnia se o whanua, na e tataka te whuke whatahani, e luto viko te pō. Tau amanaki whukeani ki hono whahako koe e whakatoka ngahi pare, whamanatua e nihe si kau kosituku, nau tō tau, e waha taimi koe ni o e kosituku whamumitaha, a ka wafe taha waluia ki he wafe watolu, o lahi a pita nihi ko nau tō tau e whanonga anga koe a mo uinia. Koe o amanaki whahauka te lewa e whatongia koe a, e a hangai koe ana e tokataha ana ne whataula mate aho, koe ngahi sea koe a ki he kau whaafa langalangi, ai o tonga te whoki e elda tanela wakolo. Mga ko atap ko tō pēko o so atu me he feituni. Kalawa ke ata mai whiri mo tua ani kin hanga whahoka whatongia. Koe tau tuku pare o e whatani. Kono winga he ke mau huloto. Ke toha ata he programa whahoka ko e ni. O mau kore ai. Ke tau alfu atau pe mua me tai whaafitu. Whaatau hongo fulu. Ko nau tolu pe o kiai. A kau pe kia me tau e nima koe ni ko mahiri. Ke ahoni. I ngahi tau ko ia o koukore. Ke mo whafofonga. Ke mo mea mai o tuku ai pare. Ka ihe tai ni mi o koukore ai o ngo. Tau kamata aki mua i e tau e nima koe na ko osi. Whafofonga he o whiwhine koe ni koe o students o e ako.
Ai ngo rife ua. Ke le whafofonga e ak nau tolu. Ko kau administrators. Kau whaiako. Kau ngā ue. I apiako ko Liahona High School. Tuku mua ke na kamata ai tuku pale o ahoni. O wafe tahawalo ke he wafe watolu. Kau whawhalanga ke ahoni ku la tanela wakolo. Paseni tahe kau tonu paseni eria. Kau da sene toione ko fitunu fulfa eria. Paseni ko se tuku lolo toma, lo tu la kepa. A mafoki a fafonga kakai fika taha tolu e whanarea bevosa light of life taka po komona hoa afa. Heni foka wakolo, ta mo sista wanita wakolo. Na lava mai ke tataki mo tonga e kātonga koni. Ako tau pare ula ki iyo. Whamana tu e si kau mau e. Oi apea ko maalonga ko Liahona-Saineha. Koi kau ko istutuku, koi kau fuafatongia. Ko nau tatau mai i whanonga a ko. Tataka atu hoki e MC atu ki he ngahi tuku pare koe ne pongpongini. Tataka te lavinia tau whalere. Ko i pureako lolo tonga e apiako loto ko ia middle school ko ia a Havelu. Nene wako e ako Liahona High School. Me tahiwa whaafitu. Ke tahiwa ni manoa. Ko mo whenga mariani ke tuku e pare. Koko ke eiko e wako e kai whaafitu ki tahiwa ni manoa. Aia ne nau tō tau. Ke tau e ni makoni ko hiri. Ko e whamanatua whaku whamanatua ma pe nihi ko tō tau. Me he korisi tuku whamuimui taha. He korisi tuku ki he kātanga korisi tuku e a lolotonga ni. Ako ni hen nai tō tau he tau e nima ko hiri, tai wafta hawalo, ki he ahon, me he tahiwa whaafitu, ki he tahiwa nima ngofulu. Ke tahiwa ono noa. Komo taimien. Tahiwa nima taha, tahiwa ono noa, koko atu ai au koe ke te uhi ngoa, te ria pena si i tō hata, koko tui koe, Tenga maria ko ni tu teke ni tahiwa ni matai tahiwa no noa. Ta ko tu si kau mai ai como fai kau si mo te vea. Ko ia ko tare kita fukeni evangelio tare kita totupu. Me tahiwa sa sua sigana tawa tai na tonga. Ai ko ni mata ke ono noa. Ko ia reverend si mo te vea fa fungai mai ia. Tahiwa no taha tai fit noa. Ko hipe foki na whai ka e tō anihi. Te ako iau koe ke te ui atu e risi, ke ui hingoa. Ka tupe ke na hau pe he ngahi tau he ngofulu koe ni. Ko whungai mai, pe ngahi pare ne tahe wāna taha. Tahe whitu ngofulu. Ko nihi ne nau wako i he apia koni. Ka kua nau tō tau ai. Ko ente nau kau mai i he tuku pare. Me mei koe toko ua. Ai a koe pare koe ni tahiwa whawhitu e ni manoa na e toko ua. Ni mataha ki he ono noa. Ai o toko ua koe ono taha ni ke whitu noa. Ko to e toko ua pe mani ko si tō tau koe. Ko whitu taha ni. Koe ni he ni ko tō tau a. Ke tahiwa whitu hiwa. Isleli ma vai tau palanite. Mai he nau tō tau he tau e nima koe ni kohiri. Kaua ia i noke whatukupu. Isleli palanite. Nā tōru kāte me tahiwa whitu taha, ke tahiwa waru noa. O kata, o mea mai o tuko mō pare. Whawhi atu peke nau kau mai i he tuku pare koe ni. Mahina peo ki toko laheange e tau koe ni. Ku alu pe whake tau pea moe ngahi tau atu ki mohe whaangfulu maa fitu kua mahina peo kua toko si. Ai nihu ke i mo ui mea i hanga i koe ni ma ngofulu ke ono ngofulu. Ono ngofulu ke fitu ngofulu.
E fitu ngafulu fitaha ke valu noa mahina ku tokotolahi e to ko ia na ke mo ui. Ka mahina leva ku tolahi mai ni ko na usi to tau. Ia ngahi pare, ia ngahi pena. Famana to ake. Ai to wako ko en. Pea ku ongo ia ki ka ko su tu e more atu ai ni o nau kau nga ako, kau nga ngaue, kau nga fua fatongia I he lotu mo e fonua. Pea ko e to ako e nugui mai tahi wa valung fulu maaua. Tahi wa hiva noa. Famana tua. Ai nihi ko ia ko nau fononga na tolu ki tapaki taha e veiri. E famana tua e ngahi ngau e mangonga na nau fua I ho nau ngahi fatongia whakalotu. Ngahi fatongia he pureanga, ngahi fatongia I he whonua. E tau te whitu ngahi whaamiri ko ia I ho nau kolo. Kai umaha nau ngahi whaamiri. E ngahi fatongia ia o hui kai ke te lava kere e ia. Tahiwa valu tolu, ke tahiwa valu hiva. Aia ko ia inu hoko atu. Taku ilonga pehe kau tuku pare o ku iai ai ki I nihi tokola. Nau tokotola I he tau koe ni. E si I more. E nau more atna tolu he whanonga koe ni, ngahi tau koe ni. Pea koe neongo. Koe ongo whakamama. Ka koe Patongia tau mafi, e tuate aliki, tu ina mo ewa, po teki. Koe valori me valo fitu, koe me me toko whae, ni ku si ui mai, ngau kau he tō tau. Koe toko whae, ko ui mai koe ni, koe ane whamanatua, he ngahi tō wako koe ia, koe valo no valo fitu, kau a elone tā mei lau, tuku mai ngahi pare koe ni, he ni mai tō wako e valo no valo fitu, ko seti tā tala mai. Pea ke o ana to hata I ngai tau he ngai tau la fa ma popo a ngai lai pepa ko hiri o lungani ye balono wal fitu ka wa Jason Harris valu ki he hiva noa Jason Harris valu na ke osi he tau ko ni valu ke hiva noa kata me amai valu fulu ma valu ke hiva noa ni ko ia na to tau ai e vai fa figi na to ke o mai mai nau tuku mai mai nau pare. E si whamana do aki ho nau kau ngā ako. Kau ngā toho palau. I he ngahi malai ke heke. E nau kau mai I he ngahi. Tuku pare ko whamana tua I pe. Si nihi koe ni koe whanonga ngai mo ui pau peke ai ngahi ah. E iai hono ngata anga. Koe anga I ai whanonga. Te tau whanonga pe I he mo ui ni ki I tānite. Pea neongo o ku whakalolo mawhoki e ngai taimla. Ka koe konga ia o e mo ui whakamateri e. Koe matapa ia ke huanga koe ke whiloaki pea mo e otua. Tama he wani pea mo sisu kalaisi. Tau fōa tato he matapa koe ia. Neongo koe ki aha nihi tō lahi unau loto ki ai. Ka koho e koe konga maho I ngai mo ui. Hawate he tahewa walohiwa ke tahewa hiwa ta. Nihi ko ia ko ui atu ke lava ke hoko atu na tuku e tau ngahi pare tahiwa hiwa ua tahiwa walohiwa tahiwa hiwa taha tahiwa hiwa ua ke hoko atu I peki nau tolu ai nau tuku pare pia ki toko toko lahi nihi ko eni ku mahino ko tō tau I he tau ko eni tahiwa hiwa ua mai no si tola he nihi ko ia. Tahiwa hiwa tolu, ke tahiwa hiwa wha. Ako ai teu atu ki ai o ku tola he me nihi. O mahino ko nau si tō tau, he tō wako ko eni. E o kau ai whamanatua o virea mi manu o pangai, tahai ai kau whawhawhonga wharearea pia me haapai tahaua, nā ne tō tau whokia. Lotonga ne whawhatongia wharearea tonga, ka ono whaamileni a ena, mo ki whanau, unau lawa mai ki whamanatua, ai tō tau koe.
Hiwa walu ke he wafe, taiwa iwa fitu, taiwa iwa walu, hiwa walu ke he wafe. U alu koe ai tau ki olunga, ke tau mai ki muni hanga toi tola hiangi. Ani ko nau tatau mai. Kana funonga ki tafage taha. Te mahino pe toi tola hiangi ni he tau koe ni. O nau kei mo ui. Pera ngata pe ai kau toi tola pe me ni ko ui atu. Ke he tafaki koe ai taha. Koe au whamanatua ai si ni koe ni i he ahoni. Koe polo kalama fuke ni au whahoko pe ia. I he tau o tau pe u whamanatua ai. Ai ko risu tuku i taimu foki mai ai ki Tongani. Ai koe tau e tolu ko tau pe. U foki mai pe ai polo kalama ki Tongani. Kai lolo tonga koe ngahi tau koe. Ai koe tau kahao. Wafe wafa, wafe wanima. E whahoko e ngahi feitu i muri. Tau no tolu. Ko pau pe ke foki mai ki Tongani. Pea kui pe koe foki ki api. Tau wafe wat mātolu. Ke wafe mawha. Ko iai ne utau. Whamanatua i he taimini. Koe ki whanau. A si nihi ko tō tau. Nau lawa mai. Koe ngata pe whanau. Koe whangamokopuna. Nau sa i heni he wafe mātolu. Whamanatua. Sio nau mātua. Ngai tamai. Ngai whae. Ko nau mole. Ko nau i he tawhaki e taha. Ta ununu mai pēni ke ofi mai. Wafe mānima. Wafe māno heni. Ni heni ko nau tō tau. Wafe mānima. Wafe māno. I he tau koe ni ma whamumikana whawai ka risu tuku. Koe ni au nau tuko nau pare. Ni me koe tōnima. Nau i atu. Wafi mawhitu, wafi mawalu. Koe ni me koe toko fitu ke walu. I he tau koe ni wafi mawhitu, wafi mawalu. Ko nau tō tau. I he tau koe ni. Kaya koe pare ni walu. Oku tuku koe e ngai tau koe ni. Koe ngai pare koe ni oku tuku mai ke wafe tahawa. Hereo vaman rao. Seini mau mau maki. Soeli vea matahau. Perena kita mahe. Katarina aliki. Tau wafe mawalu. Ke wafe tahawa. Tōtola he pita pa me tau koe ni. Koe si nihi koe ia ku mahino. Kono whunonga atu ke tawhaki e taha reiri. Wafe taha tolu. Wafe taha ono. Ukei tō mai pe whoki hau tau tāpu aki. Ukei uha pe whoki. Ai lolo tongani. Whawawa pita e ngahi teunga o e tau ako wafe mātolu. Wafe taha tolu. E wafe taha ono. Ni enu nau mālolo. Thomas taufa. Wafe taha. Me tau wafe taha fitu ke wafe wanoa. Wafe taha fitu. Wafe wanoa. Ngari koe whamumi taha eni. Wafe taha fitu. Wafe wanoa eni. Ma elesen koka. Sone mauhe. Koe tau eni ki mui au pito. Tau mo hange peo mo mea i koe pe me ni ko si tō tau. Iai me whanau na nau lotonga tō wakope. Lotonga e nau ako ne nau tō tau ai pe. I funga e nau kei ako. Whamanatua ai wafe taha fitu. Ke wafe wanoa. Tau eni koe ni unau lava mai. Pa me nau pare. Pa me nau pena. Pe a koe motofoke wafe taha fitu. Look beyond you see. Ai koe look beyond. Koe moto ia wafe taha fitu. Wao mai ke wafe wanoa. Kakata atu, mei kakata atu e ngahi tuku pare koe ni. Whawhau pita ngahi pare. Ngahi pare matalenga kau. Pia mai ngahi pena kua tā whawofa. Iai pia mai ngahi inisia. Oi si nihi ko ia ku nau kau mai i he
ngahi tuku pare ko ia e pongpong ini. Pene ongo ai kei toto mai pe ai uha. Kau ku ikai pe ke aha fie tūkua. Ai haunga ia, me whamalalahi ai kau koristu tuku ko ini. So na whamanatua, asio nau ngahi o whaanga. Koe kau ngā aue, kau ngā koristu tuku. Me nau ihi api ako wafe wanoa, ke wafe wataha aina. Tau whamanatua koe he lau tangani. Me koe tau mai ki muine wau mai bene ke wafe wanoa wafe wataha. Oke iai pe ai ni ihi e. Me nau si tō tau. Koe iai kei tukat pe ngahi pare. Ke whamanatua aki. Ai si i whaahinga koe ia. Pea ako tui koe fie manatu pea moe manatu meria ke si nihi koe ni. Mahala koe mea ia kufu maho inga o pito. E whai pe manatu neo ko nau tō tau. Pea koe whamui tahaen. Aia koe tau o si wafe ua. Oke ai pe mani. Nau si whakamanatua hani. Nā nau tō tau. Ihe tau o si. Lolo tonga pese e nau ke ihe ape ako maalunga. Ko Liahona. Nei koe toko ua ia. Pea koe tui mahala koe ne kakato ia ai nihi o kau korisu tuku. Ko nau fuafatongia i ngahi tapa kehe o mo uin. Moe nihi ne nau tō tau pe lolo tonga pe. Nau ke ihe api ako. O tau whamanatua hana kotoa ki nau tolu ihe ahoni. Ia me tau whakatauangi. E mau e fie maari e moe nonga ngahi whamiri koe ni. Pea ko mahina pe koe nihi kātoa koe ni ku tau whamanatua he ahoni. Ko nau iheni pe ihe kātoa ngā. E nau fie fia. Neo ku nau ihe tapake taha. Ka ku nau kei mamata mai pe. Nau kei o ngona pe ngahi mea kātoa koe ni whahaku koe ni. Pea ko hounga ka nau tolu e tau whamanatua ki nau tolu. Ihe pongpong ini. Pea ko ene kakato e tau polokalama tuku pare ko ia o e pongpong ini. Ka te tau hoka tai pita tolu ki he tau whamanatua ko e tau whitunima. Piko e siperi tai amoni ia. Aia ko hono taupa ki i ko ia o e tau keke ko ia o e aho. Pea ko e 75th school birthday of Liahona High School. Pea whatatau ki whamatala ko ia o tau ilo i whoki. Ko e api akoni nai toki taupa ki i whoki ia. O Matthew Cowley, tahiwa ni mga fulu mātolo. Tau prokarama e tuku pare. Pea te tau hoko atu ki he prokarama ko ia ke hono whamanatua. O e tau whenua fulu mānima o e api ako maalunga Liahona. E kore pe mua ki a Elda Wakoro ke kataki e pe mua ka ne whahoko ange a prokarama mo e oua o ke koia a honi. E kore at pe ki he hawhanga ke tau hiwa whataha pe he happy birthday. O ne hanga o tataki atu ai polokalamangan ke o wau e keke pe o whawhi i whoke a Elda Tanela Wakolo. Kene whahoko e o wau koe ni o i keke. Koe whamanatua ia o e tau whitung fulmanima. Koe siperi tai amoni ko ia. Koe apea ko maalunga ko Liahona i ahoni. O Elda Wakolo ene une mea mai. Ke whahoko atu hono pui e keke. Pea hiwa i whoki. Ai hiwa o e aho. Koe birthday. Ke tau whitunima pa tau whawhi e tau tako ningin tatake atu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Liahona. Happy birthday to you.
whanoa, ni manoa, anonoa, tinoa, tituta, titua, titau, titwa, tinima. Aru whawopa ana hiwai aho, o kakato. Ai tau whitung hulu maa nima, siuperi tai amoni. Apia ko maalunga ko Liahona, pia ko tui ko e taha kotoa. Ko tau meha ene laukau, mo ne fiefia, e maalari. Whakakoloa mo whafiefia aho katoanga ko eni. We would like all of us to bless our cake ceremony right now. Tau pagina ni o e tau keke aho ko e pasen lahi ko e o e ako. Samson e aho. Dear God, our most kind and loving Heavenly Father, Thou behold us, that we as part of Thy children are gathered here today. We raise our voices of gratitude towards the heavens for the many bountiful blessings that Thou hast bestowed upon each and every one of us. We are so grateful, Father, that Thou hast enabled us to be here today. We are thankful for the restoration of Thy church and Thy gospel here upon this dispensation, and for the visitation of Thee and Thy Son unto the boy Joseph Smith in restoring the gospel in these last days. We are so grateful for holy messengers that reveal themselves unto him in order to restore Thy church here upon this earth. Father, please bless, we pray unto Thee, each and every one of us here, that we may be able to feel the Spirit of love, the Spirit of gratitude, and praise unto Thee for all Thy many blessings. Father, we're thankful for Thy Son Jesus Christ and His atonement and His ministry in showing us the way that we should follow. Father, today we gather as one people, grateful in our hearts for this special occasion. 75 years Thou hast blessed the people of Tonga with this beautiful school, Liahona High School. We are so grateful for Thy love upon us, the people of the Isles of the Sea. Father, we come unto Thee and thank Thee for faithful, dedicated and hard-working pioneers that put it in their hands to help build these buildings so that one day that we, their seed and the future generation may be blessed. We ask Thee, Father, to preserve these buildings for many years to come as Thou hast did these past 75 years. Father, we ask Thee to please bless the workers that work in these buildings. Give them the light and the knowledge that they need, the strength to be able to bless the young generation of Tonga. Father, we come unto Thee to please bless the students that are enrolled in this school. Help them to know that this is Thy school. Help them to know Thy will for them. We ask Thee, Father, to please bless Liahona High School and all supporters, the alumni and everyone that love this school. Help them to realize the importance of Thy school in this little island. We ask Thee, Father, to please show us the way. Help us be part of something bigger than Liahona High School. Help us to stand as a Liahona and an ensign unto the nations. We come unto Thee, Father, with our weaknesses, for we know that Thou givest weaknesses unto us so that we may be humble.
Father, we're so grateful for thy love and thy mercy upon us all. We ask for thy forgiveness, Father. We love thee, and we humbly say these things in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Latu e keke hau e pastet ni whakatoe o e apia ko maalongo Liahona. Samsoni aho ia mantapungina ko ia e keke o e aho. Tau te tereng he tau ngahi whaiwa. We will now ask Visi Molivea to please conduct our cultural performance for the day. E kono tataka tēne MCA ni o e ngahi whaiwa, ko Visi hoi vea tahe kau taki o e whana wako. Good morning, ladies and gentlemen. It is an honor for our students to perform this morning. And it is now time for us to enjoy the performances that our talented dancers have so meticulously prepared for. Let us all look forward to their performances with a lot of excitement and anticipation. We would like to start off with the mako. The mako is a fast-paced Tongan dance the young men performed. It is accompanied by an extremely fast rhythm on a drum or a tin can, or what we use today, a soundtrack. This dance will be performed by young men residing in Liahona High School. And here they are with the mako. Please welcome them with a huge round of applause. Whaiwa lake ni ahoni, ko e mako ia e whana wako. E whaifuka ni ko whaiwa ia mei uvea ka aku. Whahoko kotoa pehe e whanau tangata. Me mei koe kau whaiwa koe ni, i he toko taha fitu ke taha walo. Aia koe kau whaiwa e ni, kua amaraki te ute atu ke kamata e tau whaiwa. Aia koe mako e ni. Whanau wako lolo tonga pe ni apea ku maalonga Liahona. Me mei ku kau katoa kia epa mo e whanau ko ia e apia koni una hoko ko kau taki ko ia o ia kaupe kau student leaders. Ko nau ihe nau hanga ke ta whaka Tonga te te watu ke nau tā e whaiwa ke ta whaki whaka haha ke ai au ku iai e kau whakalang lang ko ia honi tatu vire tō tako ne tō ngai ko ia kātau ngani ko elda Daniela Piwakolo. Whawa whapite whaiwa, aia te whaiwa ni tamai ki ako, whanau tangata, pakone ki nau
foki mai ai whana wako koni, whahofo pito e nau hanga haka I koia ai mako. No whiunga pia toi whalata au pito e hanga whaiva e whanau tangata koe ni. Me mei koe, tolahi taha ki nau tolu koe whong fituene a pia ako. Taolunga is a popular modern standing dance which performed by young women with ahiwa kakala. The Taolunga will be performed by young women ages 14 to 17 who are currently attending Liahona High School. And here they are with their Taolunga. Taolunga whakatokolahi. Nga koe ne kunau. First, it's going to be the laka laka. Te koe whamawholanga tona tu whako ni whahakoe I he tawhaki whaka Tonga kai whuwhonga ki hifo ai hanga koe o e whaiva ai a guai ai ti che ia me he wheitukoe ne tunga whuka o ku tātā me ai I he kātoanga koe ahoni ka koe ni ku taki mai he punake ai lakalaka tangata koe ni ko pentonga ko ne taki mai ai lakalaka ne whanau ako whawa pita nau te unga ai unau te unga ako pe sisilo si unau kahoa papai ai unau taki mai ki loto tolahi a pita kau whaiva kia koe tangata apuna kene me kamata ia whaka maa whanau me whaka verevela ne whaka manatua ia whiwhia kātau ngā pakono ulang tā mai peho nau whas nau whaka verevela kia mo nau whaka maa whana kia kai toki taki mai ki loto ke nau lava mai ki whakahoko ate e nau kātoanga. Ka koe nau taki mai pe pentonga. Liahona aulere I ni. Koe whauwhoki a tangata punako ni. E pentonga. Tangata whangini nai kamata mai ne ako ana mai he korisia fōu hala whāti ma. Kia mo e lalo kāsia. Koe nau taki mai peu nau laki. Haka e na toi Liahona aulere. Kia toki hokata ki he lakalaka. Whakalata, whakawhiawhia, kia whakamāwhana. Taki mai he tangatani. Kia lau pēko hono whaiva. Kia koia pēn whuki me whakahakai. Koia pēn ne whaohiwa. Kia pēn mga hi haka ia. O Liahona aulelei. Whako he tangata koni ko pentonga. Kia ku māwhana I pē kātoa ngā ia mo whiawhia. I he hiwa koe ni. Ka Liahona aulelei. Liahona. Ko hiwa iloa tahi he tai nini. Ai kau kuristu tuku Liahona makehe me funga taua. Ko hiwa fōena te whaupe he tauni. Liahona aulelei. Ka koe ai ni au ku nau. Te te waki. Kia whai whola haka. Ko kamata Liahona aulelei. Pawawua ke kau whaiva koe ni. Mau siau pena taulua ke he toko te ai tupu. Ai a koe ngahi fōmu kehe. Me form 4 o awai ke form 5. Apeka malunga Liahona fu kamata pe form 4. Ngahi middle school ngahi ako loto. Kuna kamata ki nga toli I form 1 e form tolo. Kakone ku ai hana whakapare. Tangata puna ke pentonga. Tonga Discord na mga luako matarikari. Ki kamata e tau laka. Ku osima o pe fia e matanga. Whawhotunga koe ne tangata puna. Ue tangata puna ke koe ni. Oku ilo ia he korisi tuku Liahona hana kotoa pe. Me tau mutu ataha. Ke he tau si taha. Kata mohu whaiva. Mohu whaunga. Pea kune lava ako ia lakalaka. Ako I pea moe tau olunga. Ako I mga whaiva ke he kehe. Me ngai whanua ke he kehe. Me Pasifiki. Oku whakahoko ia. Ke he tangata koe pentonga. Koe lakalaka mutu ape whokieni. Whauia a muri kini me he maha hoko walu. Koe fufua mata mea ha mai koe a Joseph Samita.
Avatu pe museo ngai fai vaga PCC. Ko ka ene fai va ilo au pito ia PCC. Laka ko ene. Bata me ha mai chef samita. Ko no ko tan ke fra fisi. Faja ke fai va ko ene fa na ko ene laka. Na ki huna tolo vune fra fisi. Ni sambulo binaka. Take tu ko ke tanga ta ko ene pentonga. Ya ma fa na me ka ko situ ko tola. Ya me fra pare me tolo ba. Kugula basana, da loto no koto api. Kai te ha loto lava ke tangu tu ku nau I olunga kau ni tola he kau ko situ ku. Fa e nau fifia. Me mafana ko hi ko faiva ko ni fa ko fa na wa ko lolo tonga. Faiva ko ni ala ko lolo tonga. Ya foto ko tangata. Kuna ko ho. Mau pare la ko kita kita. Si mo mafana ko ko situ. Eso ko tangata tenia apia ko. Ya na ki ko tau pare mo lolo tonga ko. Sana ko sama tangata ko apia ko. La ba ya faiva ko ya la ka. Ala ko lolo tonga. Ya mau kono nga ai pe ko tu ka ke ka mai ka fra pare ko no lava no kita hapuate tare kita ai puate ka tare kita ko ya koriste tu la ko ya Liahona-Saineha Alumni ke fai fra pare ke fa na wa ko fu ma fa na tuto ai fai fa na o pe ko to ai loto hono ko to atu ko hopa me ka ko situ ke fa ta olunga o ma fa na la ko ya oi ahoni kada tau hoko tu ke tau fai va frasi ko ahoni ai ta fai frasi ni ko tau longa to lahi ta tu pe ki he tau MC fisi hoi vea ke ne hanga fa tau la matu ai tau longa pe ko tau programa frasi oi pong mongine ngai fai va i mo he tau rea Tau ko ya beloved Liahona
High School. Makahe me funga tawa wai fu mahiva au apiako ai au mahiva ko ni ho Paula nia. So beloved apiako ofeina apiako mahawina Liahona High School. Beloved Liahona High School. Ko tonga ifia te kau ifi. Pe a o ta olunga i te pe kau polisi tu ki ai. Ki mo apia te whakahoko atu e tau whaiva whakausi ko ia pongpongini. Ua toko lahe au pito aku maalunga Liahona. Apia ko i he lolo tongan. I he kau polisi tuku loto toko lahe. Ko nau lava mai. Ke whailonga i. Ai mahawinga o aho kātoanga koe ni. Koe tari he taula. Talo me he wafe tahavalu. Koe amaraki ku e whae kātoanga he wafe wataha. Tako hifo ke ngai whataptapu i ai whonua. Ke tō mai COVID ngai tahiwa. Pea ko iai nai ki unuaki mai pi. Whai pea ko wau mai ke wafe watolu. Ke whamanatu ai kātoanga lahi koe ni. Koe superi taiamoni. Ai pe foko hon whamanatu a koe he ngā pea ko maalunga tonga. Ana u superi taiamoni ai na whahoka pea e wike kua osi. Weekend level. Whamanatu ai a pea ko maalunga koe rehana. Ahona u superi taiamoni. Ana hako foki he tau kua osi. Kata i whamanatu a me ke tau ni ko hiko e ngai whakataputapui. Koe tau lunga tako lahi ni ko nau lava haki loto. Koe whanau whiwhine hana ko toa pē. Toko hong fulu maa ua. Ai wei nau toa te nau whakahau ko atu ai tau lunga tako lahi. Kau kei whakaongo MC ko hinga ka lava. Kakato ai iwi. Toko whiwhine ni ko ngaluafe a kau ola. Toki aha taha ia sola ka ngaluafe. Ko e lotonga tupe loto hiva pe. Me whakatata i pe. Liahona, green and white. The last verse for this morning will be the Ta'olunga Tokolahi. And the Ta'olunga will be performed by young women ages 14 to 17. And here they are with the Ta'olunga. Ko Ta'olunga Tokolahi ne ku amana ke whahako atu. Whanau whiwhine te honflo maua. Me ke tokolaha taha o ginau tolu. Ai a koe whanau pe kau student leader.
lanu hina si e ku ofa. O kau I lewa haku hingoa kou apiseni pe o ata whakatapu mo e funga taua he kakala tapu o Liahona. Hiwa whakena e tau olunga tokolahi. Kau ia ngai hiwa motu au pita pe apiakoni. Na e whao e ngai tau lahi kono whamanatua apiako tupua koe ni pe amaali au pita hono wholahaka hei whanau. Toi tāmai me tau DJ, Alumni tau iwi. Ono whamawhana e pe kātoanga koe ni. Tau amanaki fueni ke tau hoko te peke tau lea koia oi aho. Lea uloa ki whakao te rotu I la kepa. Koe paisen lahi ai koe si tuku. Toki whakao lea tuku. E alda tanela wakolo. Ai koe totaha mauma whaipure ia. Gune tonga ai kātoanga oi aho ni. Kei vela mawhana ki whoki e kau koe si tuku. Liahona au lelei. E DJ. Toi tā te pe whoki me tau I fia ki tau tolu. Tau nau mawhana ki nau tolu. Tako tui koe mea iau whawhia fia me wha mawhana. Kua ongo mawhana pe alongolongo kātoanga pe whoki. Ai halapā me ia. Ka mo loto fualu I he ahoni. Kohi pe koe kātoanga koe ni whahoko. Ka mo ngahi. Taulunga koe ni whahoko I whanau. Ngai whameite whawofa. Whamawhana koe no whahoko. Ea te hoka te pe taulunga. Toi kore mai pehe kau koe si tuku. Toi tātou ope mua taulunga koe ni. Toi tātou ope taulunga. Kau kore mai kau whai ako. Koi kau ngai ko tā pe apea ko maalunga Liahona. Ke nau lavangi I loto. O kau he whameite ke nau tolu ke nau whai tu la whai. Kure ako en sone langi. Ka maafoke toko ni. Malakai ki oa. Te whoki kau pure ako ngai apea ko whane fitu afe. Ke pure ako ia o loto koe a Liahona. Te whoki ki a Lavinia tau whalere. Pure ako koe a middle school koe a Havelu. Ka maafoke a pure ako koe ni oe Pakilau middle school. Tamarine. Tui fua. Yene whaka mapure ako koe a oe apiaka loto o eua middle school. Rosarine mao. Ka pe poki ki he pure ako koe a oe Koulo middle school. Ko me kau tokon pure ako koe apiaka o Liahona. Nau lotonga I loto. Ai koe aki I te tau Latu. Nau lotonga whameite atu. I he whasita olunga koe ni apiako. Me kau koe stuku lahi kau whakai wika kau fusi. Taha whakai kau whai ako fuoloa pite apiako ni mane hoko whakai ako whai whare. Alawa tokia mo me humwha o tui kakao. Taha whakai kau tare ki tāko ai mahi apiako koe ai mama fo'ou te koe siasi tō kai kolo. Me humwha a tui kakao me heni pe moia. Moe ni tawalahi ngahi kau koriste tuku. Me he ngahi apiako kehe unaulau mai. Whawhungai me muna mai apiako ke heni whakka mo Clafton Latu. Ka me he potungai ako. Pena honga ia. I heni ka mo puri ako koe o Saineha. Mo turiki whakatawa. Me kau atu I he ngahi whameite koe ni. I he koupou mo no lango. Ai apiako maalunga Liahona-Saineha. Nau tātanga koe a oe aho ni. Oe tau awhi wa tolu. Te koe halo te tai me ike. Te tai te whiawhia. Nenka mo moana kupu. Hoa whukia unoke whatu kupu. Tā whukia kau pure ako mo tau tareki tā ako. Apiako maalunga o Liahona ngai tau la. Nio kuo tatau mai unoke whatu kupu. I tau kua sina ni hoko whoku. Koe whitunga fulu whaeria. Te koe ni te kilawa kakate e tau lunga me tau
whaiwa whaosi ko ia o e ahoni. Tau amana ki atu peke tau hoko atu ki he tau rea ko ia ongo rea te whito ko ia o e aho maho ingani. Pea kei maa whana pe whoki mo e tau kau I whia tolu. Atu pe mo e tau ngahi whakalangi-langi. Atu mo e tau ngahi ifi whakaverevela. Ke toko ni atu pe ke whakamā whana I kātonga koe ni. Whamei te pe, e koe kātoanga koe ni, koe ospe ahoni, koe ne kakatawa na ia, koe lava ia, me fuwhakatanga ahoni. Ka koe ngai polokala mawhaki, koe whataha, koe tutuku lahi pe tūsite, pule lulu, tō pule lulu, pia whiria I whoki pia moe. Pai sen fōu koe koe tutuku lahi, I aho tō pule lulu. Awhalai deu whai ai fuwhe auhi, pika polo lahi au pita au pita, pia whai me ngā mau mea tokona. Aia koe tūsite, pule lulu, tō pule lulu whalaite. Whai ngahi mau mea tokoni ki he apiako maalonga ko Liahona, I he malai aga pulu. Ka koe aha tōna ki. Pākoe e kai mea kai lahi e kau koe situku. Pākoe ke matatahi koe ni he whanga ko whewhe holoto ki wha motu ia. Aha sāpate, ko hono whao ko ia o e whaesaiti whaosi ko ia ai koe sutuku. Whao whokea I he wharewainga koe ni mawainga koe I atere. Koe ngahi hula hula. Koe hula hula ko ia o e kātoanga. Hula whawhi loa ki ai he tūsite. Pule lulu, tō pule lulu, mo e polo I whalaite. Whamanata tue whahako hono kotoa pe ia ki he whare mamatawainga I atere. In today's program, we likewise express appreciation to all who participated and helped with setup and decorations, and various committees who work behind the scenes. We will now hear from Lord Tuilakepa, President of Liahona-Saineha Alumni Association. It will then be our privilege to hear from Elder Daniela P. Wakolo, General Authority 70. Our closing hymn will be found in the Tongan hymn book, page 27, Folofola Mai Asisu. The benediction will then be offered by Aloitalau Kivalu. Thank you. Mea koe alotu lakepa, e paisen lolotonga e korisutuku lahi. Tāpu ki he otua māwhikatau lotolotonga. Tāpu ki he tui o Tonga. Tupo ono. Tahine kui ni. Kau mai whare hao moi ofu. Tāpu pia mō la waka. Mō hahavea. Mō kere kere tupua o hahavea. Tāpu ka wakolo, President Wakolo. Kau mai hoa. Tāpatu he tatu ione. Kau mai hoa. Patapa ke pule aku. Liahona High School. Kau mai pule ako Saineha. Kau mai kau whai ako me tau whanau. Uhinga e tau mea I he apini. Patapa ki he whafonga wharearea. Oi wahenga uno.
Tulusi te. Kau mau wasataka kau mau family. Tapat ke saya poate. Semisik. Kau mau poate hono kotoa. Tapat ke kau Laka ka whatalai ko tope kau mai kau whineo whaka mai tau whanau. Ko mua ke awa te whatapu ka si motivea. Koe tangata iki whaiwhikau ka koe tāla i kitai a kau whaiwhikau. E saswe siriana tawatai na Tonga o mea whataha mo ki tau tolu hen. Ataf po kia kalaf. Tony. Koe kau tare ki taia e potu ngau e ako ko toku whatonga iha ke mou kau mo ki mautolu kotoa. Liahona-Saineha Alumni. Tau whakawhitai kotoa peke kotua. Ko hui ko hau mai ki hao pehen. Ko tō peke u whawha maalot ka te mautolu. Tau te whito ka te koe pule ako. Koe hui ko tokoni, o whakaidhia e apini, hāpea ho tau loto ngā e kai whaiwa e tau whānau. Tau amana ke atpeke spoti, e whai e Liahona e akapuru, hato e wainga tu e maariang e weekend. Tako tau amana ki hia te tau ikuna. Tako pau peke tau taliba mo e fōi. E ta waikolo, mea whawhewhia koe wakai, te mahalo pena koe whamiri koe fisi. Neo pe koe pares, koe taha koe kau whinu koe furu, ka ko mau tolu koe ni koe kau haa whare fisi i he whotutu ai hotau tuk whaoro, koe mau o mai mi fisi. Nea sana koe Santa Pos, na ko tapo sina e mari pa mo sinai takala ko fofua tamaha ia i fonduani e whanau ia i ki mautolu koe ni na mau hoko koe kau whare fisi i anga whotutu e fonduani ko te whawhewhia taha ko hui ko ilo koe apiako koe ni koe apiako e ni toko lahi taha e kau whaife kau i e tangata mamoi whewhine o kau ai motuani. O kui o whoa ke alo ngau e fisi. Pa ko pau ke mui atu ai. I o katopa e tau ni. O ui he palo fita ke hoko ko tokota. Ki alo ngau whikau e fisi. O ne whamanat mai ka te au e haa whanonga. Ai mau whang kui. Mo tuku au e anga e mau mo ui. Koe ka matami fisi. Ko kou tukulolo mo oni ka tengi lau tolo ko nau pekia. Te au tau whakamaratua. O hange koia ko mou mea ki ai tuku fuka au tau whai mo tuku pare. Kia kakai ni muaki mai mo kakai na nau kau i hono pato laki e whatongia. Na mo tuku au o ea kōpea mo roto. Pabri ko stuk. Mahalo pe ko glea whakao si eni pa ko tatau atu ia me whatongia ko eni. Ia ko kore whakamore atu ka teki moutoro. A pana ia e hau Tonga e mo ui. I he tataki lau whai koe Palestini. I he tauna i ono pe fitu. Nai ke tuko hato e rerei. Koe oso staha pe ia. O tala hata u whai ke he, ngai mea ke mo ui. Ka he tau whataha mai he hoa koe ni. O tau taha ko tō pe ia si sun kalais.
e na wa kolo ba fa ampe ke o na fa fa ya time pe to ya pe ko me fonuan la kai ke me ane po e fa sai tane po ka ko talalo to mari e na fa he president stake o ha pai a honi ko hoko to ta ko president stake e poto au tu atu ni e mau tu pato me sa spesiriana ka talo ma mo se fine ko kana fine se kona hange ko mi na lava ke kalo mataire ane po ko hinga na wa o ki seskuni to wa ko mo was me ai pe mo tolu na turia me ako de ke o se me ako agora eu mo tala no social media na kai ke sai e wako ako mari na ki ke turia he he ni na turia ha po lolo fatani ko ala ke pe a fe aki o age to turi ki ha ko ia pa ko malo lo me ko tal me ai to fok mai hoko ko to ta pa stene ko stutuko eu tava com o alu mas kai pe pe amana te to fok mai ko hi ko tamai mo fai ko ma tu ko sikia kana e pe ki ba si na ba ya pe ko pa pe fok e piso pe talalot kia mo ko fa more Tonga mo ui pela ui ne wa ko skau e tai wa lui wa la ya me na wa ko ma se ka we me na wa ko e mo ui ta ko pore ia mo fa mo ni na wi la sisu ko kala si ha pia ko ni tu lo pe na mo tu fa lo ma lo pe ke te fo ma ho e ke ho ko pa ste bi ko stu tu ko o wa ko kai ke ni he ho e ki na na be ba ke api ko na te fo ke we siriana ko na fo ke sa stonga ka ko au ko mo pe ba ke si asi pa mo lo tu e mo fra bu ke ta pe ki la pe ki ta tol ko to hai da de ilo te alo au hoko ko se fa ne re fo doan hai da de ilo ya ta hai da hona te alo to kon pare bia se bisika hada le ilo te te hoko ko lista fo doan au fa don to no to kai ke se ko bit ka to kai ko to se fa re ta ko mu ia o ya ko aka dia hona ko ta tai o ha ke ko botuan pa mo tala kai ke wa kada fa le se fo doa ake ki ilo na moha ka fuka hino hea pia koni. Pau ko alo ako ke ensinia, kai ke wila ke ensinia. Pau ko ako ke mau ke accounting, kai ke haku ilo ako ke accounting. Pia ka pau ko o whenga ki alang whanare, alang te tok ilo au ke tau e wano no fuai. Ka tok mahino ka te koe, ta aku kehe pe, a tangata practical ia, me toko taha theory. O ofat ka te motol ko toa whabiri ko stutuk.
Ka ma e ta wa kolo ka ba ko ka ta pio te. Ka toi fa mana to te ka ti mo to le ki ka ve ka ko to ko hui ko fa singa ia to fa tongia. Ka ke fa ta la noa. Ok mo ni nai. Ok le rei nai. Ok awa nai ho ta noa ko ia. Ye wa fa siu ka e bet. Au le ai me ai a koni na ka hoga te lotu la kepa ai ko e parisen lo Tonga fugia o e koristi to kula ko e Liahona-Saineha Alumni amna gen ge tau le atuku ko ia o e honi ai fa hoga te he mama fai pure ko ia ko fa ma fai mai siasi ke ne hanga Tonga e programa ko e koristi to ku i tauni ko elda Daniela piwa kolo me fisi ka ko e takimo fu ko ni kui ana me tongani me lolo a halai walo ko ena mana kene fa te taule tuku o e pompongini. My dear brothers and sisters, Maloele, what a joy to be with you today. I'm so grateful to have the privilege of being here with you. I honor and respect the First Presidency and Quorum of the 12 Apostles, who are representative of the Savior Jesus Christ to the world. I honor and respect the Area Presidency, whom Elder Tuyone and I represent to this celebration. I also pay my respect to Lord Tuilakapa, Noble and President of the Liahona-Saineha Alumni. I also pay my respect to the leaders of all the schools here in Tonga, and pay my respect to the members of the Parliament who are here with us today. We also pay our respect to the leaders of other churches and denominations, as well as their members who are with us today. We also honor those who have passed on. This morning we began with showers of blessing. As I watched those showers of blessing, I thought to myself, those were the showers of blessing also that poured upon the kingdom of Tonga when our beloved prophet, President Russell M. Nelson, visited the island. We're grateful for your faith and for your diligence. To Liahona-Saineha Alumni, happy 75th anniversary. And to all those who have done so much to make this celebration a memorable one, we thank you. And whoever recommended Brother and Sister Tonga to be Dom parents, you did a great job. They have taught us so well. If I have to give a title to the celebration that we have today, I would say, continue to build a foundation. Have an umbilical cord relationship with the Lord and the families. The best is yet to come. This is a year to celebrate and acknowledge accomplishments. A year to remember. A year to express appreciation and gratitude. A year to rejoice and renew. A year to find more joy. Again, in President Nelson's words, the best is yet to come. I'm reminded of two verses in the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Quote, "Know ye not that I, the Lord your God, have created all men,
and that I remember those who are upon the isles of the sea. And in 2 Nephi chapter 10 verse 21, great are the promises of the Lord unto them who are upon the isles of the sea. Today we witness the joy, the celebration. Isn't that a great thing that we do in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints? We are happy people. We are happy sons and daughters of God. We rejoice in our relationship to and with each other. Just a wonderful statistics. As I reflected upon the assignment today, I've read books and articles about the histories of the church in Tonga. This country is full with rich histories. We hope that we can preserve those histories because they are very important to all of us, including our children and grandchildren. For information, as I reviewed and reflected upon Tonga as a nation, in American Samoa we have 2 wards. In Australia we have 10 wards. In New Zealand we have 19 wards and 3 branches. In the US we have 7 stakes, or specifically 92 wards and 9 branches. And here in our beloved nation in Tonga, we have 21 stakes and 2 districts. Outside Tonga, we have 123 wards and 12 branches. In Tonga, we have 140 wards and 35 branches. So we better move the work quickly here in Tonga. Otherwise, those who live outside Tonga will beat us in the numbers of wards and branches. But again, beyond that, it shows the great contribution that Tonga have made throughout the world. We understand that in December 2nd, 1953, Elder Lee Grant Richards dedicated the Liahona properties. In that dedication, I quote, that thousands of missionaries will go out to the world. Isn't that amazing? It's prophetic. It is prophetic. We heard about the marvelous and wonderful inspired teachings by Queen Charlotte that we heard earlier today. I reread those paragraphs as I reviewed the history of Tonga. I was inspired. I was inspired by the Queen's teachings and comment. Now, as I reflected upon Elder Lee Grant Richards' teachings and prophetic dedication that particular day, he also said that we hope that the people who will attend Liahona will glorify God, because the glory of God is intelligence. And of course, in Doctrine and Covenants section 93 clearly state that the glory of God is intelligence. It also simplifies that intelligence is light and truth. And then in verses 39 and 40, it gives us a caution on what we need to be careful of that take away light and truth. And those are the traditions of our fathers and disobedience of the children of men. Back to the thousands of missionaries who will go out the world. Yesterday I had a great privilege of attending the priest class after sacrament meeting. There were 24 of them that were in that class. 14 of them were from Hawaii. 88 of them were from Ewa, and the others were from here in Tonga. So when I asked, okay, members of the priest quorum, President Russell M. Nelson has invited every young man to serve a full-time mission. How many of you will serve a mission and heed President Nelson's invitation?
24 of them stood up. They said, all of us are going to serve a mission. I rejoice with that commitment. I rejoice with that commitment as they heed the prophet's invitation to serve a full-time mission. Now, Liahona-Saineha, are we sending enough missionaries? We can always do better. We can always do more. Now, please picture this in your mind, the students at Saineha or Liahona who are here today. I'm going to extend an invitation to those who are attending the meeting today and or perhaps who are seated in the shed. If you attend Saineha, if you attended Saineha or Liahona, and you have served in the stake presidency or marry a member of the stake presidency, will you please stand? If you attended Saineha or Liahona and you have served in the stake presidency or married a member of the stake presidency, will you please stand? Thank you. Please remain standing. If you have served as regional representative or mission leaders, or mission president wife, or wife of regional representative, or 70s that are here today, will you please stand? Please remain standing. If you have served as a bishop or bishopric, or married to a member of the bishopric, and you are here with us today, will you please stand? If you have served in Relief Society presidency, or Young Women presidency, or primary presidency in the stake and in the ward, will you please stand? And if you have served a full-time mission, you're still seated, will you please stand? Please remain standing. Saineha students, Liahona students, I present before you what faith in Jesus Christ looks like. I present before you today what having a relationship like an umbilical cord relationship with the Savior Jesus Christ looks like. We attend Liahona or Saineha, and now look at them, how they have contributed and impacted the whole world. Don't you think they all deserve a big round of applause? We don't normally do it, but I think it's good for us to do it as we acknowledge their services. Thank you, brothers and sisters. Please be seated. President David O. McKay sent a following tape message to be played on the dedication. Let me quote from a paragraph. Be assured that our thoughts and our hearts are with you as you dedicate the Liahona College for the development of character among the youth and the teaching of eternal truths of the gospel. In the years that are ahead, it will prove a blessing to thousands of the young men and women, be an honor to the church and a credit to the Tonga nation. This is your mission, my dear fellow teachers and members of the church in Tonga. God bless you that you may fulfill it in honor. Now, President Thomas S. Monson quoted 3 gifts for Polynesians, and Tonga is very well embedded in it. He said the gift of faith, which they also enjoy at times, takes the form of miraculous healings of body and mind. In other instances, he said, it is reflected by simple trust and calm assurance that God will provide. He also stated the gift of love is found throughout Polynesia, a love of God, a love of sacred things, and love for family, friends, and fellow men. Allied with this gift of love is the gift of obedience,
When a Polynesian hears God's prophet speak, he obeys. When he sings, we thank thee, O God, for a prophet. He sings with his heart as well as his voice, and the walls resound. As we look at the influences of Liahona High School, it's amazing again to see the essential part of the establishment of the restored church since the turn of the century. 1949 to 1952, with the construction of Liahona, was contributed by many young Tongan labor missionaries, and we are grateful to all of them. A few days ago, we were having dinner at Vava'u with the stake presidents and their wives. Elder and Sister Fifita were with us. A stake president's wife looked at Sister Fifita, and then she said, she was my teacher at Liahona. But that's how Liahona has contributed to the lives of families and individuals. Where to from now? What do we hope for? And of course, it's a little over 20 years before we celebrate the 100th anniversary of Liahona-Saineha. But what do we hope for? We hope for more missionaries to serve full-time mission. We hope for more couples to serve full-time missions. We hope that more families will be sealed in the temple. We have hope that many youth will live a righteous life and have a temple recommend. We hope that we will be great examples by living Christ-like lives. We hope that we will be true converted disciples of Jesus Christ, as per one of the main objectives of the church call, in deepening our conversion towards our Savior Jesus Christ, especially for the youth. And for the rising generation who are here with us today, if there is one wish of every parents and grandparents, I think it's contained in the New Testament, in 3 John verse 4. I have no greater joy than to hear my children walk in truth. I have no greater joy than to hear my children walk in truth. I think that is every wish of every parent, of every grandparents, to us as rising generation. To those of us who have come, to those who have come from abroad to participate in this celebration, thank you for being with us. We honor you and we respect you. We also honor and respect those who are currently serving in the Liahona-Saineha School. And we say to all of us, may we continue to have an umbilical cord type of relationship with our Savior Jesus Christ, as well as to our families. Anita and I come from Fiji, as you know. Our island is known as Vanumbalavu, which is in the Lau group. When Ma'afu left Tonga, he came to our island in Vanumbalavu. Well, guess what's the name of the festival that we have called the main festival in Vanumbalavu? Lau? It's Heilala. And we think Tonga copied it from us. When we say thank you, we're the only province that say malo. We are the only province that wear tawala. In fact, the Methodist Church in our island of Vanumbalavu is still being assigned from Tonga. So the Methodist Church service in Vanumbalavu is still being conducted in Tongan language. And the ministry is assigned direct from Tonga. Anita's family name is Moimoi. So yes, I married a Tongan. But beyond that, brothers and sisters, this is why we have an eternal relationship with the Kingdom of Tonga. In 1995, after my first year as a convert to the church, we came to the Nuku'alofa Tonga Temple to be sealed for time and for all eternity. We were sealed by President Tuikolovatu. It's a memorable time for us that we will never forget.
In the Wakolo family home, we have the Tonga Nuku'alofa temple, not the Suwa Fiji temple, because of that eternal relationship that we had. We remember vividly when we came as a group then, in 1995, the Hopoates visited the group. We thought, well, who blessed us with watermelon and ufi? And they said, well, it's the Hopoates. And we are ever grateful for what we have learned from Tonga. Mary Vere was a 14-year-old from Tonga when she moved to Fiji in the 1920s. And she remained in Fiji as the only member of the church. 30 years later, when the missionaries started to visit Fiji, but this 14-year-old remained true to the gospel of Jesus Christ. To me, she exemplified an umbilical cord type of relationship that I've just talked about. And we are grateful for her and how Tonga has contributed to the church, not only Fiji, even worldwide. I stand before you today as a member of the Pacific Area Presidency to say thank you, thank you, thank you for all that you do. Thank you for who you are. I bear witness that Jesus is the Christ. He is our Savior. He is our Redeemer. May we have an umbilical cord type of relationship with Him, as well as with our families. Offer Atu, in the name of Jesus Christ. Amen. Latu kuya oe kadanga kuya oe pongpongini ka te ala tani la biwa kolo oe ka pasensi kuya oe area Pasifiki. O malagai ki o ani ngene tuku ta me afa mai fa langlangi oe kadanga koni oe. Elder and Sister Wakolo, on behalf of the Principal of the Association for Church Schools of Tonga, and also the President of the Liahona-Saineha Alumni Association, we present you with this gift as a token of our appreciation for being here in attendance with us. It's been the long-standing mission and vision of Liahona High School and all church schools here in Tonga to prepare young men and young women to serve for an honorable full-time mission. We continue to be voyagers of the messages of the restoration, wherever we're called, of Hatu. Kata e whak mea wha, kau mga te taun pulea ko koe a Liahona, to e tau hiwa tuku ene, mo e tau lotu tuku.
Our dearest, loving Heavenly Father, we are gathered here today as Thy children to express our deepest gratitude for the endless and wonderful blessings Thou hast bestowed on each and every one of us. We are eternally grateful for the restoration of Thy gospel and the atonement of Thy Son, Jesus Christ. Father, we are grateful for our living prophet, President Russell M. Nelson, and the revelations Thou hast given him to be able to help guide and strengthen our individual testimonies to know that there is a God that lives. We are grateful and are blessed for the opportunity that we have to be here in the presence of a member of the area presidency and Area 70, President Wakolo and Elder Duyone, as well as President Kaufusi. We are grateful, Father, for our loving Principal Langi, and the school faculty for all the sacrifices that they make to enable us students to develop spiritually, physically, and academically. We are grateful, Father, for the many sacrifices that have been made by the school alumni. We also thank Thee, Father, for the continuous people that Thou hast provided us with this school to help support its students, to develop their talents, and to reach and achieve their goals. Father, we love Thee, and this is our humble prayer. We say, in the name of Thy Son, Jesus Christ, Amen. Ewe kakatoia e programa ko ia o hani pe a ko fa fonua fokia mai fiatu I he kauifi ko pa malonga o Liahona pe ko e aholo ki fogen ko ahomoni pe ko ni ahongo fulo ko ia o sulai wa pe ua tolu ko e programa o laki aho ai ko tukupare pe ko ke laka fakato uako ka mono ta pokina ko ia o e keke o aho ta futu fulo manima ka ma foki moenga hei lea ko ma fana fa fila ko ia na fa ho ko ko ia e paisteni lahi ko sutuku ai ko lotu la kepa ka ma foki pa moelea ko ia tak ma alunga ako elda tanela piwa kolo ngai ka tanga ko ho ko ko ia pongpongi he tusite pulelulu fa ho foki ngai frataha frata ko frataha lahi frata ko HCM pa ko ngahi ka tonga ko ia o mau metokoni wa ko to pe I he malaya ka pulu beheni I he apeka malunga ko Liahona ko falaite o ku ngari hange ko famatala ko mai e fai ai mau metokoni ki he fanga ko fefe holoto I fa motu ia ko tona ki lewa ko ngahi ka tonga fakato wa ko pe ia ka ko sapate wasika e ka tonga ko ne Kristo ku Liahona-Saineha Alumni ai e whakahoko mai ai whai saiti, hako pia ke into atere into stadium. Ka koe katoa e ngahi hula. Tusi te au ke polo e whalaite, whakahono kotoa pia ki he
atere into a stadium porque fare momata vainga koia I atere. Whamawhana whawewhia whoki ai tauwhino vurumani ma superita moni koia apako maalunga Liahona pia mo Saineha. Tatu pe mo ke tatawa te pe whaiwhatongia I ahoni hangai koe lau ai puna ke tangi e lotoni I he kumanatu kisi ota maheni I ako whakalotu. Tengi ai se te whakakaukau korisi ko Liahona e ku tūkunga manatu. Mau tatawa tai pepe me hea pia ko maalunga Liahona funga taua halapa me. Pia mo kau whaiwhatongia ko ia ai komisoni whakamawholarea o Tonga, Sharon Elone, Wao Lama, tuwafu te mohenga, Evon Teila whakamokioa, ko au whatukunen peo, to au whatu.